ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Day, ada sumungad. Kasla ni Kuharog, mate. Oho, iso ayamot dayta. Ni Kwarog kat Moreno, kan medyo butyaw. Dayta ka nangisit mo. Isunsamot kag paisaw. Imbis mo nga agpaisaw. Ay, kunakon kat. Nakalagip asimang pet. Ay, maragsakan lakit din ni Inteng. Numaamuan na asimang pet ti kaanakan na. May magabigat yaw, napipintas nga ko kumaray. Kunak no saan asika, ta medyo pemugot ka mga main, kan nakisayan pa'y tabot yung mau. Ay, nagkainara na kami, nana. Iso ang imisita ka kunayaw. Ayan nga rodye pasarabom ka na kamay. Mangala kayo ditan ititinapay ka ng soft drink, tasyak timang bayad. Oh, maray, nangagmutimbaga na. Agunay ka na. Tapno di na ibabawi titinapay kan soft drink. Ay, nasaya at matada kan Kwarog. Tada ka no seminar ni Uncle mo ija Manila. Anya? Pumanaw mo't ni Angkyle. Win nga road. Ada ka no seminar da. Ay, kaslasyak nga rodin ati in charge si barangay hawlantay. Ay, jay mutkit di number 1 akagawad ti in charge. Ang may mayat matlaeng no ada ka. Di kay nagantay. Sakti tal kanyaw, tadi kay paayan. Good timing ti isasangpet mo. Saan ka madanagan, tadakan. Ariglado antay. No problem. Si Mang Putmutan jay kaanakan ni Kapitan. Di ka di kwaraw, tikat mo sa wine. At daya sa bali a kaanakan ni Kapitan. Awan sa balay. Kunak no gimuran, dinan kaya to umaypay dito kabildatan. Apay kumangay agumura. Kaadamo balay na dito'y kabildatan. Kunak ano na pan nakikabalay ti kabagyan na. Nabayag basit na din nagpakpakita kay. Damagam to day tano agkita kayaw. Sa bagay, nasa uni pare inteng, at napapanan na. Kanayo naktumay tamapan ni barangay hall. Apay kumaamapan ka. Kat saan kamot nga opisyal. Agbalinak to nga opisyal, tuyang. Tapno mapasamag day ta. Kanayo na, kamapan ni Jay. Mapan ka ka din ija barangay hall, Kwarog. Unantay, nabayag ajak nap na panijay. Kunan ni tata badong amapan kanu matijay. Taiso kanu ti imbaga ni angkel kumpare na. Ay, agpakalaing man nga tan ni pari badong ijay. Kasla kalalaingan tumanen. Nung lakit na tumulong iti trabaho ijay, baybay akaon. Angam no nakatugaw lang nga giman mandar, ay sabalin na saritahan day ta. Ay, paliiwom no tumulong. Ang no agpasalsal. Ay, saan yon ngay palubos ang mapandita barangay hall? Wanantay, no kayat mau, umay kamot iti barangay haul. Kabainda kamot siguro dagiti sadut ijay. Ay, saan mo't anasaya at akitaan, Kwarog. Gaputa siyak ti asawa ti kapitan. Kat siyak mutan ti agpakalaeng no awan ti kapitan. At nakanumot umay abagyaw, kwarag. Wala raw tatabadaw. Sa pay nung napigsa, kapilitan nga agibakwit dagiti bumarangay dito'y barangay haul. Sapay kumaat, sana dito ti pagnanday ta bagyaw. Wala raw. Kasimot dagiti babasit ti babalay na. Kan dagiti mula, madadahil no at dabagyaw. Sapay agunggon di balay may. Ang mga noy tayab toki din ti angin. Apay nga minabinaybay nga gunggawn. Tinarimaan mo kumaa, uray awan pa'y bagyaw. Ay, yun nga raw Ita, sumungsunga din, tinapig sa bagyaw. Maray, gumatangak man iti noodles kan sardinas. Sardinas kan noodles ka diti si danyaw, maray. Imbag day ta, tano awan ti kuryente inton agbagyo,
Uray saan ama iref, saan ama dadaan. Wen ang agpaisaw. Narigat no sa kalagunay no addan to di bagyaw. Kasta nga ron ti aramid ti daduma. Di daan mo nga isagana dagiti masapsapul da no sumungad ti bagyo. Ay, nakamamak no kasta nga adda bagyaw. Ay, wen nga ron ah. Ay, no muna kat awan pa'y ni Inteng. Sapay medyo mabayag ti seminar da. Ay sus ba daong, aggun-gun mo tanto'y balay ta. Ay, agsagana ka. Tamapantay di evacuation center dito barangay hall. Panawan ta to'y balay. Kasanuno adda umay kabayatan ti kaawan ta. Kat alaan da ti alikamun ta. Kahit kasanungay numarba ti balay ta. Kahit mapandagan ka. Ah, Ay, unang nga isalakan ti biyag mo tuyan. Sakbay nga tayo tali kamam. ay jaklakit di kayat ti mapandagan. Kayat ko pa'y ti agbiag. Iso nga ron nga agsagana ka tamapantan. Nay, nagpigsan ti angin. Mabila nga ro tabirukok tay kaputay. Ay, itayab ti angin ti payaw. Kasanungay nga tan di aso ken pusa ta. Ibulos ta idan ah. Tapno isalakan da ti bagbagida. Saan tangay kulong? Wen atap no makataray damay. Umay tantula kitaan idan numalpas ti bagyaw. Matay may kayaw, tatabataw. Adagpat-patulong di tababa. Ado kanot ti magna adanom ijay ayanda. Hinta nga ron tulungan idan ah. Ibagata nga umay da dito evacuation center. Unta ta. O, matan dagiti kakadwa katanaw. Kanda duma pa'y nga opisyal. Ay, awan pa'y serbi mo na kita nga opisyal. Nalpas nga minan ti butos kay. Isungawan daman ay. Bareng ano, umay da inton madamdama. Ang mga nuing kuko da tinaturog tamadama ti bagyo na. Malamin da. Magsakripisyo da kumamat basit Ni Apo Diyos ti mang subalit iti bannog da. Imbag man ta may ka dito'y evacuation center, maribanang. Ay, umay ko kitaan. No anya ti maitulong ko kadagiti kakadwa nga adda dito. Ah, kasta ati kapitana. Aktibo no awan ni kapitan. Ay, uray sa anak nga opisyal, mare. Tumulong ak. Taday ta ti pagrebengan tayo iti pada at hao. Ay wan amaray. Di mo maitulong ko kat ti agluto iti kanang dagiti adda dito evacuation center. Wen, mare. Saan laeng mat-akwarta wenno taraon ti maitulong kadagiti agkasapulan iti kakastoy a pasamak. Wan nga rod maray. Sapay kumaa, ta saan anarba jay pinanawan mi abalay may. Ay naimbag matanda kayo dito, kapitana. Ay, wen. Tapno makitak ti sasaadan dagiti adda ditoy. Imbag ijay napanan ni Kapitan Inteng. Tas ano na napig sa ti bagyo ijay. Ay, day tamot ti inyawag na itay bigat. Nakapsot ka no ti tudo ijay. Nagasgasat nga raw ti taga ijay. Tasan daw na dalapusan ti bagyaw. Ay, anya nga rugnay. Talaga akasta. Nay, umayon ti mangtad iterasyon. Kayo mat mangala iterasyon nyo. Ay, sige kapitana. Agyaman tayo, tadamot la rasyon tayo. Day, hapengin sukibot mo day tarasyon tayo. Tuyan. Tumagari ka dita. Di ka kaagyaman ta adda idulin ka. Ay, saan ko apakaragsakan ti panangilimang mau iti taraon dagiti evacuees. Kontrabida ka talaga. Ay, di naman nawagan iti kontrabida. Taos to, teramid ka. Sika, ti kontrabida. Tasan nga umno, teramid mo. Adala may puslit ko a corn beef ta di kay kikan. Ay, ti saan lang ah. Yak pagtatak ko na nakananda tayo libas mo. Amo, ano di mo kaya't ngagpaisak? Bakit anto ah? Mapanak biit ijay balay may. Taynak man kitaan dagiti pusa kun aso may maray. Kat no nagpigsa ti tudo, mare. Ay, sigurado ang mabasa ka. Agkaputi aka. Adamot kaputi nga intugot ko idi may kami kinibatungkaw. Ne, maray. Anya ngay day tadakkel nga insukibot mo. Ay,
Jailaang mo na ba sa jacket mikin ni badong ko da ito'y maray? Sige inakaw, agsubli ak apaman amapakan ko ti pusa ken asumay. Na, kasla na dagsan ti awit ni Marituyan. Anya nga tangay dayjay. Natanawak dito'y tawa. Ang magmagna ni Marituyan ita kalsada. Nakakaputay. Napigsapay ti todo ken angin na. Ay sus, naigalays. Ay, naiwaris pati sardinas kada corned na, ay nagalasan. Kaya't kada sa unday taan na ngala iti rasyon dagiti evacuees. Ay una yan. Na, di matan tumakdar. Nasaktan sa hamat. Ay, masapol amapan ko ibagaday ti kanikaba daw nga. At dalakit di ija evacuation center. Apayan ay, jakbet makatakdiran. Naipakpaksa mo namin ti patong kaw. Ay, anay, ay, nagsakit. Ay, sus, agkaiwaris ang dagiti dilata sinabok kaw. Ay, sinalbag. Ay, anay kaw, nagsakit at talaga ti patong kaw. Ay, nagligasin samutan titulang na. Ay, kasano pa'y itamapidot ko dagiti dilata na iwarais. Ay, anay ko, anay, ay nagsakitan. Si Kamot Mare, ay umunod ka. Nabagyo ka di ti balay mo? Ay, saan, Maray? Ayan ka din ni Kabadong. Ni ngamin Marituyan. Naigalis di ta kalsada. Saan mo na makatakdar? No, apay mo't ngamin arimwar kat nagpig sa titulo kan angin. Naiwaris pa'y dagiti imot na adilata. Anya, nangalangarod iti dilata arasyon dagiti evacuees. Ay, so siguro ang naigalis natin nadagsan ti awit na. Nakasabok ang magmag na. Iso aday jay, naigalis. Ay, unay mo't ni Marituyan. Isugayam managawid, taday nyawid na. Ang naisagmakmat, tanaigalis di takalsada. Sige, tasapulan taman nga ron ni Pari Badong. Nunak napananakit di Nakakitaam ko nito yung kuha na igalays, Maray. Ije kalsada. Nakita ki di addaak ije tawa. Ay, imbaya ka dagos dito'y ayan mo No kasta, dapat ijay kalsada, nito yung ka. Wan, kasla nga ron marigata na tumakdar. Ang mga nun nables ti patong na. Apay nga minarimwar, kinagpigsa tituda. No kasta, saan mo nga amo arimuar? Ay, saan, Maray? Nimbaga na kanya karumwar, ay kit saan ko pinalubusan na. Inka nga rodan kitaan. Ay, ang mga nuan niyan tinapasamak kan kwa na. Dito'y adagos ti imayak, idi nakita ka na igalays. Saan mo ka di amarik na titudo kinagay? Tapay na igalis ka dita. Ay, tulungan na badong. Naigalisak nga main. Apay nga mindagita dilata nga kaiwaraya. Ay, ang mukaon. Iawid mo kumadagiti kanin dagiti evacuees. So, nagawid ka. Ay, tulungan na kun atanay malami na kaon. Nagsakit pa'y tipatong ko na isaltaw. Mala, kumpit ka. Tayo subli ka di evacuation center. Ang mga nung nabasan to nagtibalay. Kanay tayap tinaduma-yero na. Kasanungay dagiti dilata na iwarais. Sayang. Ay, dagita dilata ti magagapaw. No apay na igalis ka. Awalat di mo aramiday. Ay, kapidutam nga rin Ay, umay kong to sublay. Tayo sublik mo lang in evacuation center. Nagar-aramid ka, Marituyan. Apay nga min asinarakusok mo ti bagyaw. Gapo kadilaeng kadagiti dilata ayawid mo ko ma. Ay, iso nga ron, Mare. Ita, masapol nga agpailo takta na sakit ti patong ko na isaltag. Ay, saan kon nga ulitang tinaramit ko? Rombang laeng, Mare.
Saan arumbang nga alaam ti taraon para iti kaadwan? Ay, kasla saan ka makaramraman no kasta ti aramid mo? Ay nanatoyang, maditi kasta nga aramid. No para iti kaadwan, saan mo alibasen ayawid, nakababain ti kasta nga aramid. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Josie Bulaylay, di tabo ng nagay atok. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Reb. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.